Po molitvi in blagoslovu je Sveti Oče dejal: Cari fratelli e sorelle, Dragi brati in sestre, nei nostri cuori è vivo il dolore per la strage che la sera di giovedì scorso a Nizza v naših srcih je še vedno živa bolečina zaradi morije, ki je v četrtek zvečer v Nici pokosila toliko nedolžnih žrtev, celo otroke. Blizu sem vsaki žalujoči družini in vsemu francoskemu narodu. Bog, dobre oče, sprejmi vse žrtve v svoj mir, krepčaj ranjene in tolaži družine. Preženi tudi vsak načrt terorja in smrti, da si ne bo nišče več upal prelivati krvi svojega brata in sestre. Bratski in očetovski objem vsem prebivalcem Nice in vsemu francoskemu narodu. Sedaj vsi skupaj molimo z mislijo na to morijo za žrtve in domače. Najprej molimo v tišini. Ave o Maria, piena di grazia. Zdrava Marija, il Signore milosti è polna, con Gospod te. je s teboj. Tu sei benedetta fra le donne, perché nessun uomo osi più versare il sangue del fratello. Un abbraccio paterno e fraterno a tutti gli abitanti di Nissa e a tutta la nazione francese.